Housing New Delhi Laiba Manipur Legislative Assembly Speaker T.A. Saitaberta Amadi Hanagi Chief Minister Nong Thongbam Biren Yauna MLA Taruk Nangasi BJP National General Secretary Organization BL SANTOSH ka UNAKHRE Athuba matamda Manipur lengak semlagani haina thazaba pirakle hairi Lamlai Assembly Constituency gi MLA Amadi BJP Legislature Party gi convener oiriba KH Ibomchana खंगहल्लकपगी मतुंग इन्ना BJP MLA सिंगना दिल्ली चटलिबा से सेंट्रल गे लुचिंगबा सिंगा उनदुना मणिपुर गे हौजक ओरिबा फिवम खननबा अमदी सेंटर लेंगाकना स्टेट असिदा तंगदु लेताबा हंजिलकनबा होटनरिबा से खुमांग यांगसिनदुना अमदी इंक्लूसिव ओइबा स्टेट लेंगाक सेमननबा होटनबदा MLA सिंगना करी थौदांग लौबा याबगे हाइबा दु तानबा चटपनी अमरोमदा हौकिबो अक्टोबर 9 गे नुमिदांग वाइरमदा दिल्ली गे सदर पटेल वाक्ता Laiba Manipuri Bhavan gi conference hall da BJP MLA singe anirak suba mifam pangthoki Maduda BJP gi Manipur in charge Dr. Sambit Patra su sarukya khe Maduda Manipur da state lengak thamnanaba center na thorang taure hauzik makhata na tha taruk amaga sangdok diba president rule asi makhata na sangdok laroi haina Sambit Patra na thazaba pikhiba leikhre haina MLA ibom chana phongdokhe ngasi ayuk BJP gi luchingba BL SANTOSH ka maha ki residence ta unaduna wari sanakhibane maduda speaker TA Saitaberta hanaki CM N Biren amadi yumnam Khemchan Govindas Konthauzam KH Ibomcha masamak amadi Thongam Bishwajit chu sarukya ki hairi